যে রেভিনিউ যে কালেকশন মানে আবো বছর খুমুলুম পার্কনি যে রেভিনিউ কালেকশন কুসু ভাই আপনি কিসা হাউজো সাকাকে জানা আচ্ছা বরং আদম তাবনি যে কোয়েশ্চন রেভিনিউ নেই কোনো করিখা রিলেটেড করিখা সুদে তেওয়াশা কবিনি জড়াবো কোয়েশ্চন পাং খাইছেন মনো উই আখাইবা এজ এ মেম্বার concerning department ni EM ya kaiba chini officers tomo boro boy information collection khanna thank you chini tabo question chinain ka adam wakra boromunan ononto de borma mangrang chairman ani admitted position 37 Honorable Chairman Sir, Chini from now and this is my Mario. Question please someone for Pandawa. Chini question ke pose. Is there any plan under Social Welfare Department run by DDADC to provide benefits of Social Security pension to the all aged persons of ADC area? If not, what initiatives have been taken? Social Security pension to the all aged to the ADC area was to the ADC authority abono naya. Bono inke Social Welfare Department states through online portal ke ko pro abono nayo. Ke bon ba ye to the ADC no saprik fund bi amokroi. Inke Jumbono lain ke saprik step lama putri ko. Kintu jum cini edisi ni hoite na de nak mai nong ye beneficiary selection ket apa de nak mai nong ye jum biha department social welfare and social department no jum state government ti remote no. Cini JDC ba sub JDC committee ni chuke kiye beneficiary selection ke mai de mai no jum ti remote no. Ta joro ko kuno positive answer payabo katsana boromunan adam next admitted question number mentioned like next question okay 38 Borong Chairman Chini Borong MDC Ananta Development Sumung TTADC Hapang by Naikol Jag Tenbedek Eva Sikla Naikol Fang Eva Sports and Youth Affairs Missing Day Taglai Tama Tanggutan Haizaka Eva Tane Jorabo Piston Miming Open Kana Jeng TTADC Hapang Paman Yaulo Chini Bubagrani Hidul Mumbai They Chini Honorable CM, Honorable Deputy CM, they jot the yams, they jot the Chini MDC Romi, Shakhan Mumbai. Sung TTAD is a Hapango Puila, Slaikani, Kagos and Punwidika, Tangi, Hane Zorabo, Chini Sports and Youth Affairs Department Bukakti, Omahai Tanguta, Yako, Piaba Chini Bubagrani, Sakhan Mumbai, Binimusumabai, and Kaimanka, on Bagach and Bubagran, Belay, and Hambai. TTADC Hapang Mai Puila Thung Butango Talangway Chin Punuka Tangi Hake Agirogo Sports and Youth Affairs Department Tongu Kiaba Abo Jing Chingrum Gurum Amahai Nugu Kiaba Tagla Jepru Tibramo to Kamiaglo Obonas and Belai and Night Shaka Our Buggy Sikla Chalan Bagachin TFL Tipra Football League Obonas Hongsaka Chinijoto Subjunally team Hunglaye Python Battalion Go Comply first prize 3 lakh, second prize 10 lakh, third prize 75,000 laye jeng kaisa jinaro thumung jeng jengjaka they are thumungo jini balha kotorni belai humung gna baichung butia phaibo musani phaikya jini bubagare baksa khlai abanya gulo thungkrung rokno khorok muchi charno rangi chuba chubare zakha bongni thungo chubanan bagi
aboni aglo sikla fani scheme ni bising tui sikla ramo coba suri jaka bongni tango tagi ba samrogo eba thumuni go tango heparan bagai aboni aglo judo gymnastic weightlifting coaching bo khai jagi tango eba khai jaka thani bisibo tei indigenous game bo muthi jaka aboni aglo haino hai youth affairs jini sikla chaleno motive khlaina bagai borno sa kaham kha kaham tong kaham lam kaham phungnan bagai jini bobagar belekin chaite hoito abon bagai fit festival of indigenous tripura sa oma hakila jin boila jini TDA se hapon bakaktei sing phunugui gaje sing tripura sabo oma festival ko tama jin khai manu abon bagai jini bara hakotar samung krungko lakiali tei papon bhai jin opanan belakin mustani pheka jin sikla chaleno belakin khas chang oi buskang motive lai ti sanan bagai abon yaklo jini barang barang sumung haina hai tagi se tongfiro hainai rang biswo TDA hapangbai naikolja thungbede gaba sports and youth affairs 2022 and 2023 rang biswo samtang gutang bagai saktarana teisa TFL muthungjaknai taklai tese biswo tak TCL chengi tongo Tripura cricket league aboni aglo sikla fund scheme ni sikla rano haino hai thumuni haparo society buna bagai borno sakharina bagai borno chuba su rijak finai indigenous game muthungjak finai thungkurong bahainai chuba chu rijak finai judo te gymnastic weightlifting rok bahaino choyaul khaijak finai tei aboni aglo chung TTADC ni bukhakti bo sports council chung approve khlai ki siwa abo bo chengjak nai tei chung TTADC haboni sakthar mumbai synthetic je playground jin football bagai jeng kaitam jeng mankha abo jeng sanction ka byaba rang sopai go rang soponi aglo jeng abo chengjak finai te haino ha chini bon ganani sungmung tongo drugs eba phekjangnai manai chanai rok no mothakna bagai tam wan sumung tong abo belekino nangkukmani chini borok mani question belekin hambai tage chini sikla chareno sakam khakam lam kaham tongyan gesi jeng buskang go chini somas strong khaimanai chini administrative chalak manai abon bagai drugs eba phekjangnai mani naharmung mothakjana bagai jeng thumungni bedego ang tongi tongba thumungni bisintino chini sikla no motive lai bongni interest hunugui jeng thumung habar sosawai drugs no kasuna bagai kaisa chini bubagra lama snamui tongo eba sakhari tongo ajago tongo jeng horang kisaman tongo drugs by chalai tongdi thumung habaro basoi phaidi o slogan ribo jeng kami amchai jeng thumurong belek interest hunugui tongo abon bagi jeng kami amchayo jeng feedback bo mankha jini gobang ma kami thaiboi ga jini guardian bai jeng kok salayo bahage nong sikla bisara bahage o thumun habaro family aglo bahage bong interest hunugui tong ge borok sawo je kami amchai borok kok salai mani tabuk teruk drugs by chalai borok thumun habaro onkorani chengkha abon bagi jeng TTADC hapon chi jo ta dong suno belek kan hambai te buba garna pai te hambai ga bahage jeng chini sikla chale no obo wan su to je kami amsayo jeng chini sikla chale no drugs free area khlaina bagai jeng ang ani amsai na example lisina ani constituency no bod bilo kaisa ram sadu para hindong agini simi tabasu jara ar khoroksaman drugs anai kiri je kami amsai jeng guru neman eba azago jeng cheri neman गाँव में हागे ना कामी वो सामने बखागो सिंह वांसी तो जहाते चीनी गार्जियन लोग बरनो साक्षर में बिशिते नाइकोल में कहानी बिशिते चीनी सिगला चाले न ड्रग्स में होते काशी चरण बगई ताई है कि ओ कामी रामसादु पारावो MA पास BA पास इंजीनियर पास भाई जे तंगो ताकुना ओ चलाइ रो बेले काम तंगो थमुन हापर बर अंकर सारी रगो बग ड्रग्स चालै तुम गाँव में हागे आं मुसुंगो जिन TDAD साबो मुसुंजागो चीनी बुबागरा मुसुंजागो चीनी सिगला चाले न ड्रग्स फिर ए कामी के आम से सा काम खा काम तंग काम लांग काम लांग खामबाय ani kaisa koimung chini chairman sabni bisikei ang kaisa jini sida bai chini zonal office education department to kaisa boro chakri khai tu osuto bo dak ki jera chakri khai dai bonto koi subdivision ai kalai use khai tu
aboni bagai tebo sini edisi habang tebo sakta nangnai এবং जों যেটা তিনি স্পোর্টস মিনিস্টার যে কক শাখা ইএম শাখা যে কক শাখা শিকারनो जों भाइके मोनथारनाय अब सिनि अकरा जाग्रा बो जों सागनांना नांनाय सुदु सिक्ला रखनि उन्ना बायनिया किन्तु ड्राग्स न जों टोटली स्टप खाइमे आखाय दिनि एडिसि हाफां रनि बिसिमो जे दंनाय र पाराव दंनाय र बरक जतनो साग नाङै এবং সাতটাरै অবনো কাসুলার বাগै যতনো নাইথুন হিনি আনি কক সাকা আं যতन थानि हामबाय বরং আদম বিদ্যুৎ পরমাণু কাছে সাগরের দङ নিনি সিরিয়াল নাম্বার 12 admitted question number 41 sorry 39 আবার যখন কাউন্সিল চেয়ারম্যান honorable members of question submit করে as per conduct of business rules chairman of the council no serial number 10 admitted question number 39 no admitted khadaliya so that tabumini question admitted question number 40 angbarang nadam biddut department admitted question number no mention khani bagi number 40 अनुरोध करते हैं Honorable Chairman sir, admitted question number 40. Borong Chairman sahab, sini borong MBC ni semua number 40. Bosun ka edisi prosason ni officer ro samon khaina ni bagai কয় কিলোমিটার জোড়া গাড়ি ব্যবহার খাইমা সেই গাইছা হিংকে গাড়ি ব্যবহার খাইমানি মাসেও 10 রাং পায় সেই গাইছা তঙ্গ ও রাং ব স্কিম বা ব ডেভেলপমেন্ট নি ফান্ড বাই সবাইজা 1982 সাল নিসমি 2022 জোড়া बोसोर गाड़ी व्यवहार खालामनानै रां पाइखा मनि तीनटा क्वेश्चन और लाइना मनि क्वेश्चन सिनि एक नंबर खा एडीसी नि प्रशासन ऑफिसर इंक्लूडिंग सीएम एएम जतनो ऑफिसर ऑफ सरकारी सामंगो जे नामानि सागरानो गाड़ी व्यवहार खालामो फियाबा निजेनि व्यक्तिगत पारपास नि बागै सरकारी गाड़ी यूज खाइमेया ऑफिसर ऑफ 1 किलोमीटर नि रेडियस नि बिसिङो गाड़ी व्यवहार खाइमानाय नावनि थांखायनायनि बागै गाड़ी कामानि रां मासेबो जतनि एभारेज थांखा मासेबो 5 लाख 5,88,000 something प्रति मासेओ on an average आसो रां पायो मासेओ इनके जेतु 1982 साल निसिम बसं एडीसी जेप्रो 7 शिड्यूल तंखो आपनि सिमिसिम माने सरकारिनि अफिसो 12 বছরनि बेसि कुनु तथ्य नारजायाखो आंगासो साइमेया तोफनो 12 বছর जरानि रेकर्ड नि मुताबिक on an average नि 8 crore 47 lakh something रां पाइखा 2012 निसिमि ताबुकसो जरा 10 বছরनि हामबाय Supplementary sir. Barang menangcini CM Saka जेकुनु ऑफिसर 8 किलोमीटर नि
radius ni bisingo nok thango phayo ngoi laisiman ang oro sidamu chungmani kai Agartala ni simi khobonung jara 25 kilometer ang kono particular officer ba particular office officer nan samania abo since tini traditional ni kok samanse Agartala ni simi khomolong hangkai 25 ke 50 kilometer 50 kilometer ni bisingo 16 kilometer ba jodi kharas khlaima hangkai minus khlaiga kai tai 34 kilometer তাই 34 কিলোমিটার যেটা বাতি থামানি অফিসটি সামংনি বাদে আবত বরিনি রাং ফাইদাই হেগাবো ডেভেলপমেন্ট স্কিম নি दा थांग तंगाय आं आबताइबो सिनामु जुमांखाय आं नुखा अवयनगर ब्रिज नि सिमी एडीसी बास ने कैसे फायो ओ जागावो पियन नि सिमी क्लास 3 एम्प्लॉय इवन बाक्सा ऑफिसर ब गाड़ी काई फायो के बंगनि हिकाय मासो bongni beton ni simi idak mu okay ang sidamu chungmankai ni abo bapti rangbo boroni abo kharas khlainai abo age 1982 ni simi tabuni henkai unlimited busu kharas chungsia ika abo to development scheme tham to henkai chung busu bufur develop khlainai ba cpm ni amala bahai onek somoy ke angnu abo personal samungo bo thebaiman onek somoy thebaiman